God, in every domain of our lives. Hallelujah. In the name of mighty Jesus. Father God, we stand against every negative presence, every spirit, oh Lord my God, that will bring distraction. We scatter them down in the name of Jesus. Oh, your Holy Spirit, take control. Have your ways, oh God, for the glory of your holy name. We thank you and we honor you. In the name of Jesus, the name above all other names, we all say amen. 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 Hallelujah. Tuza na raison ya koloba merci na Nzambe wana. Você tem razão para dizer a Deus muito obrigado. Tuza na raison ya kotombola Nzambe wana. Você tem razão para exaltar este Deus. Banda kotombola mongongo koloba na merci por azobatela yo. Levanta a tua voz e diga obrigado porque ele está a proteger. Tobombi na kombola Yesu zana banda kotombola mongongo. Sengai merci pour na pema na bomoi. Alléluia, Seigneur, merci. Obatela solo azobatela yo. Tokomi na minui na lingola mukana pongi. Nalingo bala Nzambe merci mobateli ya solo. Nzambo azobatela yo alalaka te animbaka te. Nzambo azobomba yo pe libota na yo. Nzambe monene, Nzambe makasi, totomboli ye, tombola ye Nzambe, tombola ye Alpha, tombola ye Omega, tombola Rabbi ne change pas. Yenda ramandos karababosaya, yenda marababos karaba, yenda marababos karababa. Na kotombola Nzamba banzambe, tobana ye mopesi ape matombwa mana yo, tombwa mana yo, banda kotombola Nzambe wana. Mandorita yababu saraba machekete yandarababu in the mighty name of Jesus we take the glory mandarika yaba take the glory machekete take the glory manderebo saraba sarababu sekete oh Father I glorify your mighty name in the ramanduru Yenda marabando soto rakayaba mandarekanda marababu shindarababa yenda marakando skarakayabando robos karaba yenda marabando shikarababu yenda maraganda rebos karaba tombola wazopesa yo pema tombola wazopesa yo pema tombola wazobatela yo pe libotara yo tombola oyo azosala yo bolamu ikarabandosko robo shindaraba yendaramandosko robo shikerebo karamandoska rabaka o shikaraba yendaramando ramaskaraba neko tombola kitsa bokondi na yo. Alléluia, merci Seigneur. Oh Yesu tomba mana yo neko tombola yo na moma o Seigneur neko kumisa yo poza malamu tomba mana yo na butwa lelo tomba mana yo mopesi apema tomba mana yo mobateli na nguya tomba mana yo moyoki losambo ebele bakufi oleki bango na nini tombola Yesu na buto tokumisa ye amen amen amen. Zamba pambolo mama. Aleluia, que Deus te abençoe, baba. Oyebi minui eza ere bondela.
Sabes que a meia-noite é hora de oração. Na bando sona serviteur de Dieu mokabi minuit eza heure biso tokuta na eza heure tokenda okutana na bandoki. Pardon? Minuit eza heure tokenda okutana na bandoki. Nana alobi? Serviteur de Dieu mo alobi bongo. É servo que disse meia-noite é a hora que nós vamos nos encontrar com os feiticeiros. Pois é bango babimi bakende koloka. Porque é a hora que eles saem para irem feitiçar. Yo pe mwana nzambe o lamuki po bondela. E você também, filho de Deus, é a hora que você acorda para orar. Mama soko lali ba baby seli o journée na yo. Mamãe, se você dormir, destrói o teu dia. Moça lala azaka muta pongite. Mulher não pode ser mulher de muito sono. Moça ainda veia canandako. A mulher é que vigia a sua casa. Só que papa belo senti penda que não, ndako mbebeli. Só que papa beli o sentir ele côté na ndako. Não sai a doença, você não sente nada em casa. Mas só que mamá belo senti penda que ndako mobimbebeli. Mas se a mãe adoecer, você sente que toda a casa está doente. Por mamãe da telemana ndako. Porque é a mãe que levanta em casa. Então, que é monde des arts spirituel, monde des arts spirituel. Quando falamos que o mundo é espiritual, o mundo é espiritual. Então, yo lali bango bazo telema pour baluka bakanga ba détruire yo. Quando você está a dormir e quando eles estão a levantar para procurarem te destruir, te amarrar. Mokileza kobeba foto telema na prière. O mundo está estragado, temos que nos levantar em oração. Nani alandi video mo we mama mami tindaki na groupe. Quem acompanhou o vídeo que a mamãe Mami mandou no grupo? Pedro na banda aqui kaka. Ngala tsalinyo. Otalinyo soki makamde kwa na lobi. Nathalie, pesinga nzima lili. Ngala landa de kwa na. Visto o que aquela irmã falou? To landa de kwa na to yebi. Eu conheço ela. Ngala que mingi. Por não lá que sabino que mokiliza ko beba. Isso é para mostrar que o mundo está destruído, está estragado. Bíblia lobi o bomba mi eza nzambe ozo mona neza bana bato. A Bíblia declara o que está guardado é de Deus, o que está revelado é para os filhos de Deus. O bomba mi ezebele ozo mona neza mukie. O que está escondido é muito, o que está a aparecer é pouco. Makambo ngala kutali nango na vi mama e boko mutu ayebisanga ke na bondela te. As coisas que eu encontrei com ele na vida, agora vem alguém me dizer não ora. Ba propaganda bango alokuta basalaka ke bobondela te ba église wana. Monde des arts spirituels. De mentira que eles fazem, não ora essas igrejas. O mundo é espiritual. Tala ndenge jeunesse ezokufa. Olha como a juventude está destruída. Babi, le salaire du péché, c'est la mort. Jeunesse ezokufa en désordre. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Os jovens estão a morrer. Lobi Nathalie, moi nango ami bomi. Ontem vi jovem que matou-se. Na 20 ans na Nigeria. 20 anos na Nigéria. Likolo ba TikTok ba visibilité yango na kipalanga réseaux sociaux. Por causa do TikTok, visibilidade. Ako okutana na mutu moko boye. Encontrou-se com alguém. Mutu wana abebisi virginité na ye. Aquela pessoa destruiu a sua virginidade. Lara ya ebisi kama ayebisi lipasa na ye. E quando veio, disse na sua gêmea, ao seu gêmeo. Asali video alobi o video na nga suka. Fez o vídeo e disse: este é meu último vídeo. Só que para explicar que tem mutalinga kanzimi bater. Se também não explicasse, ninguém iria saber. A coisa que no kuta na mutu ana asunga endeni basaba contenu a como star. Tudo para ir encontrar-se com uma pessoa que ia lhe ajudar a fazer algo para tornar-se estar.
un monde avant na tunaka est-ce que mibanga ba 80 ba 100 ba ozala na génération bano to boti. Às vezes me pergunto, será que nesta geração de nossos filhos haverá pessoas de 80 a 100 anos? Polo lenge bazo kufa causa pressé na vie. Porque da maneira que estão a morrer por causa da pressa da vida. Eu quero que você ore a misericórdia de Deus sobre você. Nyonso ekotikala me âme na ngana yo eza précieux na biso nzambe. Tudo vai ficar, mas a tua alma é preciosa nos olhos de Deus. Bible be quoi sert muto a gagner nyonso mokile bongo lobe sukala lifelo. A Bíblia declara o que é que vale a pessoa ganhar tudo aqui no mundo e amanhã sua alma ir para o inferno. Soki oyoki maloba nzambe kondurcir motema na yo te, kokanga motema te. A palavra de Deus não endureça o teu coração. Banda kobondela nzambe. Começa a orar a Deus. Banda kobondela manzambe likolo na yo na kombo na Yesu bondela mana nzambe. Nesta noite. Aleluya. Manzamba yoko mawareka ya mandoraba. Senga mana nzambe likolo na yo. Mana nzambe likola ndako na yo. Mana nzambe likola libota na yo. Mana nzambe likola nyonso. Nzambe na bondeli mana yo. Yawe yokanga mawa. Seigneur yokanga mawa. Lela mana nzambe. Seigneur nzamba yoko mawa mama. Nzamba yoka yo mawa. Mana nzambe lamuka na pongi. Lamuka na pongi mama. Nzamba yoka yo mawa. Mana nzambe likolo na yo. Mana nzambe likolo mabota na biso. Mana nzambe likolo église. Église ozo rekate o santa raba. Enda rabo skarababa. Église ozo lembisa batu. Imba mana nzambe likolo na yo Seigneur. Mana nzambe likolo na umba na pweya. Mana nzambe likolo na groupe oyo. Ya nazo bondela mana yo nzambe. Tobala nzambe loko moko te kanga lipamboli na yo. Eloko moko te e bloqué yo. Eloko moko tete ikarabo shanda e empêcher nzamba yoka yo mawa na etamboli na yo senga mawa na nzambe mana olikola ndako nanga mana olikola ministère nanga mana olikola ba mama yebisa nzamba yoko mawa lobala nzambe ayoko mawa Yesu na bondeli mana yo ya nazo bondela mana yo bisika nyonso na kwesamaki nyonso na salaki nzamba lola la bondeli mawa kolo yokanga mawa molimbisa masumu namalimbisa yo ayoka yo mawa Seigneur pitié Seigneur pitié de moi your mercy Lord your mercy Lord your mercy loba your mercy Lord Father God your mercy mana oli kolo nanga kolo kotangela nga mabunga te bala nzamba atangela yo mabunga te bala nzambe atangelo mabunga te nzamba yoka yo mawa ba Seigneur pitié de moi Seigneur yokanga mawa mano likola bana bala nzambe mano likola bana mano likola jeunesse eza pressé jeunesse oppressé leki nzambe bazokufa likola pressé bazokufa likolo ya biloko ya mokili nzambe yoka bango mawa lela pona jeunesse nzamba kutana na bango mama moko la butwa lelo aza bopasi ya bomama abondela na intercession intercéder pona jeunesse moko basimbi bambeli oh Yesu mawa nzamba yoka bango mawa kutana na bango oya changeaka ba histoire oya changeaka ba identité a changer ba identité bana na biso a changer reka ya mandorobo nzambe yoka mawa bondela pona bana na yo bana nzambe mawa no likola bana na ndako baza bana malamu soki babimi bakomi na bango bana mabe soki babimi influence a monde influence a mokili ezomema bana na kobunga na confusion ezomema bana na makambo ya mabe ezochanger my God baninga mabe o bazokosa bana yawe mawa na yo senga mana nzambe likola
pambola bana na yo akutalisa bango na bakamarade oyo bayebi nzambe bakamarade oyo bakobondela ensemble bakopartage ensemble bakamarade oyo bakotambola malamu oyo kijalousie ekozala te kilokoso ekozala te yebisa nzambe mpo na bana buto eza butu intercession banda kointercede baposa nzoto eleki ba génération oyo baposa mokili diable atalisi bango tableau atalisi bango bozwa mokili oh Jésus Nzambe yoka mwana nga mawa kotika ya kutala baninga mabete kotika ya kenda banzela mabete Nzambe nasengi mawa na yo maana olikola bomoi nanga maana olikola ndaku nanga maana yo nzamba mawa nasengi maana yo Nzambe nanga maana yo kolo Yesu yokanga mawa Rabi yokanga mawa mama lela maana Nzambe na ndako na yo maana Nzambe Nzamba permettre kufe kota te na bana na yo tala génération ezokufa mingi génération ezokufa avant âge Nzamba yoka mawa kufa ekota te na ndako na yo kufe kota te na bana na yo na libota na yo lobanga na kokunda te ngana kokunda te ngana kokufela te au nom de Jésus bana nga bakotambola nzela mabe te maana Nzambe likolo basala Nzambe bondela mpo ba serviteur ba servante Nzambe maana yo likolo basali na yo surtout ba babungi nzela maana yo Nzamba mawa maana yo Yesu bana koza intercesseur tozolala natelemeli mupepe nyonso aluder natelemeli baflèche nyonso ennemi au nom puissant de Jésus mwasa mabondeli yo yaki kobondela telema obondela o nyonso ezomema na luder moto etumbango o nyonso ezomema na bolembu au nom puissant de Jésus Christ minu ezaka minu akobondela bongisa journée na yo na minu oyo ozobota journée na yo ya samedi nyonso ezala malamu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen mama. Tozobondela molimo santo. Bible lobi sans le Saint-Esprit tokokosa lelo côté. A Bíblia declara que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Molimo arepondaka na moto. Esse Espírito que responde com fogo. Molimo arepondaka na moto, yes. O Espírito que responde pelo fogo. Banda kobondela Nzambe ya Eli. Começa a orar o Deus de Eli. Molimo santo akotombola Yesu na programme o Yesu ndatombwama. Venha exaltar Jesus Cristo nesse programa. Uma na poeia to servi deux maîtres et tous on a un seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Só temos um mestre e é Jesus Cristo de Nazareth. Le ressuscité des troisième jour. Do terceiro dia. Jésus de Nazareth. Jesus Cristo de Nazareth. L'homme de Galilée. Alors Saint-Esprit tombole na prière alléluia. Então que o Espírito Santo me exalta na oração. Avant to kota na prière ya combat. Antes que entramos na oração do combate. Nalingi Yesu atombwa na vie na yo. Que Deus, Jesus, seja exaltado. Banda koloba yenda zanzambe tombola ina kombo na Yesu, alléluia. Ye karabos kandaraba banda kotombola yo nom de Jésus. Yenda ramandos karaba kaya, yenda marandas karaba, yenda marabas kandare kaya ba, shindare kamarababu, yenda marababos kandara kaya ba, yenda maraka yende reka mama
inda ramandos karababu, inda marandos karababu senterebo. Yenda ramandos karaka yebe, shinda ramando rabas karaka yaba, yenda rababo shinda rabaka, yenda ramandos korobo shakaraba, Yesu tombama, tombola Yesu nanda kuna yo. Maître mususu akorenyete ka Yesu Masia. Esika bana nzambe basanganaka batombolaka Yesu. Esika bana nzambe basambwanaka. Molimo tombola Yesu. Le Dieu qui répond par le fait tombola Yesu. Molimo santu tombola Yesu. Molimo na nzambe nazo sengo tombola Yesu. Yesu atomba malabuto alelo. Yesu atomba malabuto alelo. Yesu tomba mana yo. Abi tomba mana yo. Yawe nazo tombola yo. Yesu nazo tombola yo. Le Dieu de la Bible. Tomba mana yo nzamba mabota. Tomba mana yo mo santo alola. Tomba mana yo Adonai. Elohim tomba ma shamana eko tombola yo. Makasi aba faible. Na butwa lelo Yesu ndenzambe. Yesu ndenzambe kolo. Zamba ko tombola. Zamba ko kumisa. Zamba ko yembela. Papa na lola tomba. Babina eko tombola yo. Yesu nazo tombola bonzambe na yo. Yesu nazo tombola yo. Alpha et Omega, les dieux, les créateurs. Alpha et Omega, les dieux tout-puissants. Yesu tomba mana yo. Kolonazo tombola Yesu na butwa lelo. Tombola Yesu, Yesu atomba ma. Yesu atomba ma na ndako na yo. Na via bana na yo Yesu atomba ma. Na libota na yo Yesu atomba ma. Na nyonso Yesu atomba ma. Na butwa lelo tombola Yesu. Zamba mabota tombwa ma. Mokota kokani na ye. Loba bonzambe na yo nde tozo tombola na butwa lelo. Zala nzambo tozo benga na uma na poya. Zala nzambo to eko tombola. Zala nzambo to eko kumisa. Yonde nzamba lola. Mokonza mapinga tozo tombola yo. Saint-Esprit de Dieu. Molimo santo, molimo na nzambe. Molimo na nguya, molimo na sagesse. Oh, rokondos karaba. Yenda ramando robos karaba. Yesu tombwa mana yo. Abi tombwa mana yo. Alpha tombwa mana yo. Omega nazo tombolo na priya lelo. Nandako na ngazala nzambe. Na ministère na ngazala nzambe. Yesu motomboli. Yesu oh rokondos karaba. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Na sepela qui na serviteur de Dieu le doit qui biso na groupe na e. Pardon? Serviteur de Dieu na groupe na e aqui. Oh, gostei no servo de Deus que pregou no grupo dele. Tozo bondela ebele meto mona mukie. Estamos a orar muito, mas estamos a ver pouco. Tozo bondela meto mona te. Estamos a orar, mas não estamos a ver. Yaya, po yo mona bien fo yeba. Irmã, para você poder ver bem, tens que saber. Ozo bondela molimo santo. Pardon? Ozo bondela molimo santo. Você vai orar o Espírito Santo. Na mukanda Jérémie 33:3 Yesu alobi invoque-moi. A Bíblia dit invoque-moi. Em livro de Jeremias 33:3, a Bíblia declara: invoca-me. Invoque nzambala kisayo lolenga akobondela. Clama para que Deus te possa mostrar como orares. Invoque nzambala kiso pourquoi ozobondela belo ozozwa te. Invoca para que Deus te diga por que estás a orar tanto e não recebes. Na otala histoire moko ya théâtre moko. Estava vendo uma história de teatro. Libota na baza kokangama. Aquela família está amarrada. Me bala mosala nzambe libota za kokangama ya mona te. A família está amarrada, mas aquele servo não vê. Mutu mususu ndaki komona bitumba na bango ezouta wapi. Há outro que veio ver onde parte as suas lutas ou as lutas. Mais le komazaki orgueilleux aboyi kondima. Mas como era orgulhoso, ele rejeitou ouvir. Na lingo senga nzambe révélation.
Eu quero que você peça a Deus a revelação. Après tu kota na prière à combat, la Bible dit pas pitié pour les méchants. Depois vamos entrar na oração do combate, que a Bíblia declara, não tenha piedade para o inimigo. Tant bazo bloqué ba yo kama te bon yo kaba ngoma apwani. Quando eles bloqueiam, eles não têm piedade para contigo. Por que você tem que ter piedade? Après l'élévation to benga nzamba ele okitisa moto. Vamos clamar a Deus para que faça descer o fogo. Manda bonde la molimo santo mesma révélation na vie na yo. Começa a orar, peça a Deus para trazer revelação sobre você. Ministère eza bloqué makamona ezo bloqué eza cause ni so nzamba révéler te okoyeba te. Aquelas coisas estão bloqueadas, qual é a causa deste bloqueio? Bonde la nzambe reka mandara baba rebaba inda marakandos karababa rekayaba inda rekanda maskarababu saya inda marakando shindarababa inda marabandos karababu saya inda marakandos kurubu shindaraba inda marababu skarababu senterebu inda ramandurubu skarakababa inda marakandos kurukaya manderebe Karia maruka baba inda marababu shikerebo inda rakandos karakayebe inda ramandurubus karabakaya manderekaya mandurubus karababa indereka marababu saya inda marakandos kurababa karia mandurubus karakayende inda rakaya mandurubusha indereka marababu skandarekaya kandereka ndaramandurubus karababa indereka marakandos kurubus saterebo marika marababus kandaraba indarababa ikerenda rababus karaba ikarababa sekaraba pour lui invoque motozo invoquer au Seigneur naza ko invoquer au Seigneur rondos karaba kea papa mandereka baba soko ki polio telemi ozotambola na ndako na yo ero eza era kobondela mama reka ya mandoro boshika rababa indere mandarababus karaba indarababus kandarababa ekaranda skaraka yanderebo indarakandos korokondo shara indarababus karababa babos senterebo indaraka baba reka mandorobus karaba yenderebo lobala nzamba révélé yo bitumba na yo ozo sala business ozo ko avancer te ozo luko kende liboso tango komi o matelo mo fe benda yo kitana se mama feli bondela nzambe ero eza era prière mama feli matana prière rondos kara bondela nzambe reka mama karebo yenda ramando raba toyaki ko bondela oh yesu alola nzamba lola révélé yo makambo eza ko bombama oye bombami eza ya nzambe soka révélé to koyeba te nzamba fongolo misomona karika mando robo saya yenda raka mando robo skara yende reka mama o rokaye karia maskare kende shara yende reka marondo skara babo kende reka manzamba lola nzamba bikamwa bondela nzamba lola au nom de Jésus alléluia alléluia amen 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 dans le nom de Jésus amen amen. Naozwa quelques minutes après na tomata na prière à combat. Eu vou levar alguns minutos, depois vamos subir na oração de combate. Naloba mingi monde des arts spirituels. Eu falo sempre que o mundo é espiritual. É outros homens zaka 10%, 90% to ebite. Isso estamos a ver só 10%, 90% não sabemos. Se nzamba révélé o te oyebate. Se Deus não te revelar, não vais saber. Il faut nzamba révéler. Deus tem que te revelar. Amém. Pour comprendre que. Pardon? Pour comprendre. Para poderes compreender. Amen. Il faut nzamba révéler. Amém. Amém. Deus tem que te revelar. Aleluia. Muto abengama na grande destinée. A pessoa que foi chamada para um grande destino. Muto abengama na nzambe. Essa pessoa que foi chamada por Deus. Akutana na bitumba.
encontra-se com muitas lutas, mas ela toujours molongi. mas é sempre vencedora. Amém. Joseph akutana na bitumba, José encontrou-se com muitas lutas, matikaka te. mas não desistiu. A perseveraka jusqu'à la fin tia longaka. Ele perseverou até o fim, até ele vencer. Muto abengama na kovanda na gloire, Essa pessoa que foi chamada para sentar na glória azala na bitumba, tem muitas lutas, mas ela toujours molongi. mas é sempre vencedor. Amém. David pose a gloire, David, para obter glória, fala telema liboso a Goliath akoisa ye. tinha que se levantar diante do Golias para derrubá-lo. Soki David akoisaki Goliath te, malingaka azwa Se gloire David te. não derrubasse Golias, Malingaka azwa gloire te soki akoisaki ye te. ele não teria recebido a glória. Déborah, prophétesse Déborah, A profetisa Débora, so abangaki bitumba, se não temesse a luta, alingaka azwa gloire te. ela não poderia receber a glória. Mokili oyo toza, Este mundo que nós estamos, tokobila mipepe. vamos, Vedi bitumba ekeya. haverá lutas. Na kati ya bitumba wana, E dentro dessas lutas, zala steo. esteja calma. Kopanike te, koningana te, Não panica, não te mexa, kobanga te. não temas. Munguna abeta mandoki, O inimigo está a bater palmas. yo pe telecharge ezongisa. Meya yo ekoisa ye. Amém. Mas que vem de ti vai lhe derrubar. Ya ye ekoisa yo te. Ele não te vai derrubar. Amém. Car Bible lobi 1000 tomber à ta côté, 10 000 à droite, tu ne seras pas éteint. Cairão ao teu lado, 1000 à tua direita, mas não te afetará. Nazo répéter, mutua bengama na grande destinée. Eu repito, a pessoa que foi chamada por um grande destino, Onga nzamba benganga. você que Deus te chamou, Obeta tolo laza mosala nzambe. bates o peito, eu sou serva de Deus. Préparer na guerre. Aleluia. Prepara-se para a guerra. Zala prête na guerre. Esteja pronta para a guerra. Au côté monde da guerre. Aleluia. Pardon? Au côté monde da guerre. Todo mundo de guerra. Mais yeba que oza molongi ozobunda na kati ya Mas saiba que victoire. você é vencedora, você vai vencer. Maman, des fois, il faut la ta colère sainte. Amen. Mamãe, do princípio de revestir a ira santa. Na mukanda na Exode 22, 18 elobi. No livro de Exódios 18, 20 diz assim: Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Okotika ndokia vivre te. você não vai deixar para que o feiticeiro viva. Nasepelaki nango na version na nga anglais. Eu gostei da minha versão em inglês. Elobi oko permettre te a vivre. Não permita que ele viva. Amém. Oko pour y vivre, il faut y permettre. Pardon? Pour y vivre, il faut y permettre. Para que ele viva, o Senhor tem que permitir. Non, quand tu as la prière, na minuit juste, na une heure juste, pour nous la prière, na programme, na Mosela Nzambe. Amém. Eu vou cortar a oração até a 1, porque eu tenho oração depois. Tina juste, na kati prière, na lingo mata na prière. Meia-noite em ponto eu vou cortar. Amém. Na bon de lo fongola micro place oza. Eu te peço, abra o micro onde quer que estejas. Soro yo ki pongi telema. Se você tiver com sono, levanta. Toi na 12 minutes. Nós temos 12 minutos. Na lingo bonde la Nzambe. Eu quero que você ore a Deus.
moto eliekita. Que o fogo de Eli manifesta. Amém. Para que consuma todo o plano do inimigo. Na vida yo na bana na yo. Na tua vida, nos teus filhos, na mobali na yo. No teu marido. Ba projet na yo simba kate. Os teus projetos não vai dar certo. Ministère eza bloqué, ba bloquer ka ministère. Está bloqueado, bloqueiam. Ngana obondela nzamba Eli. Bible dit, il est le même. A Bíblia declara que ele é o mesmo. Banda mata na priya bonde la reka maraba. Yenda raka ya mando robus karaka. Yenda maraka nda sata reka ya mareka alolola. Yahweh, le Dieu qui répond par le feu. Belle la moto. Yena zo bela moto na yo. Reka ya mando robosaya. Inda raka ya mando roboboka. Yanda raka ndeskarikaba. Inda rabo sakarebebe kariamando rokondo skaraba sheka rekanda maskarikende inderika mama roboboska yanda reka ya mando robo kariamaskerebo rakaya inderemanda rababoska raba kareka ya babo santa rekaba indaraka mando rokondo shia inderekanda maskarababa kondorondo skaraba besa yendereka mando rokotosha Rakanda maskareka ya babos shanda babos karababa indere kanda ramando robo sakareka ya mandere indere mama rababos rekanda skaraka ya manderebo yenderi kama rababos karaka ya ba reka ya mando robo skeria indere mama ndo rabas karababa kareka ya mando robo sheke indarababos sakarebe karabando skaraka ya baba rokonda marekanda skerebo yenda rakanda skaraba rokondo shikarakanda ezwa moto maranda skarekeya yondo rondo skarakaya be indereka ya marondo skarababa yendereka marakando skorakaya indereka baba roka maskaraba rekanda skabele la moto bele la nzamba Eli rekaba na ba projet na yo baba telemela ba projet na yo baba telemela ba projet na yo mama baba telemela ndako na yo mariage na yo balobi okobala te okobota te ikaraba éducation bana na yo bazoluka ndako na yo. La Bible dit pas pitié pour le méchant, tu laisseras pas la sorcière vivre reka marendo skarakanderebo ikaramando robo sakarebo indarabango bayokaka batuma wate belela nzamba eliakita belela nzamba eliakita a confondre bango ibondeli na yo ekoma katke na matoi na bango tango yo bondela kosenga kanzambe soki bablokaka lelo eza lelo rondo skaraba mupepe nyonso aludea oyo bayaka kotia yo bondela te nazobelela moto randa skarebe indaraba kababosaya yendereka mama mandondo robo santerebo indaraba batelemisi bitumba po yokoma na degu rondo shikabaraba rondo skaraka manderebo yandaraka bababosa indereka ya mandaraka roka ya barekata seke marekanda ya maraba indereka baba esprit à confusion nazotia moto Holy Ghost fire reke my God rekondos karaba belela moto na ndako na yo belela moto na ndako na yo rabashike belela Yahweh nadikamwa belela Yahweh azalaka na lola pona nini yo makambo esimbaka te
Pona nini yo bavino ka bitumba? Wapi nzamba Eli? Wapi nzamba Daniel? Wapi nzamba ya Meshach, Shadrach et Abednego? Wapi nzambe wana? Rekaya borobo seterebosa indarababos karaba loba na oluka bonzambe no na buto lelo ya bakweya mutambo bateli yo mama Bible lobi na nga ba chauffer moto 7 fois po batumba Shadrach Meshach Abednego ba oba yaki ko bwaka bango moko baziki Shadrach na Meshach Abednego bakoti na kati ya moto baziki te po Yesu azala bango. Yesu azala na yo mama. Loba na Yesu nazobenga yo. Ouagangi nazomona 4e personne. He look like a son of God. Who told the king the 4th person was like a son of God? Rebo sakareba barekayanda enda rakando rokosaya marekanda skarababa yamabele melabango. David a déclaré lobi Seigneur balia misuna nzoto na bango. David a déclaré lobi Seigneur bamela makila na bango. David a déclaré lobi Seigneur libulu wana bakota rondo sakarebo bako konfi Ramando robo sarakayebe rekaya mando rabashika raba ezo umera pona nini nana telemi na nzela na yo mama tango mwasa bondelaka nyonso echanzaka nzamba changer histoire na yo Jésus nzambe na kabela bolenge nana tele na détruit ministère oyo nana tele mazolukanga nzamba Daniel Jésus nzamba Moïse nana tele mina ndako nanga nana linga kotala ndako nanga nana pesi permission mama asimba Job po nzamba pesa permission bakotala ndako ya Job po nzamba apesa permission muto azolinga kotala ndako na ministère na yo nana pesi permission Yesu akita na ba réunion na bango nazokitisa ye na ba réunion na bango nokisela bango mbula moto lolengo nokisa na Sodome na Gomorrhe. La Bible dit pas pitié pour les méchants. Méchant a telemi lokola Goliath. Mutuna e katana. Naza descendant David. Rondo saraba. Zamba babutu. Rondo sakarebo. Indaramanda raba. Alléluia Hosanna. Rondo skerebo. Zamba babutu. Rondo skaraba. Ikerenda. Na benga yo bituma ministère nange sengi lola yinda raba libondeli ya uma na pweya ezala lokola kakela matoi na bango libondeli ya uma na pweya ezala lokola fanda kakela matoi na bango bayoka libondeli na yo te maloba na yo zoloba obondelaka na prière ata baza na kati ata baye pembeni bakoyoka te bakokanga te nzamba lola le Dieu de la Bible il ne rekama bakosalo eloko te foto naona nganga bakomema te foto naona nganga
Foto ya bana na yo ekobaluka moto. Foto ya bana na yo ekobaluka moto. Foto na yo ekobaluka moto. Back to the sender. Nalingaka de bandeko langa ba Nigeria. Back to the sender in the name of Jesus. Back to the sender. Back to the sender. Back to the sender. Ba photos o postaka na réseaux sociaux. Ba kosala eloko te. Ba vidéo postaka na réseaux sociaux. Bazala frapper l'aveuglement. Gamba aveugle bango. Back to the sender. Plan nyonso bazala ngo pona vie na ona bana na yo. Moya nolie, moya nolie, moya nolie, rebosaya, yenda rabos karaba, moya nolie, moya nolie, moya nolie, rababosaya, yenda rababos karababa. Yenda rababos karababosa. Yenda rababos karababosa. Batambole pana yo bazosuka. Bakota kote pana yo bazosuka. Comment kende likola losambo ebongo monguna kota na bilangalanga ebongo monguna kota na bilangalanga pa bimi raboska rababosa enda rababosa karaba ozobondela bien woman of prayer ozobondela bien mwasama bondeli naumala kuya tobondelaka nzambo aza likolo banzambe nyonso toyebi nzambe mosusu te awa toyebi bonganga te toyebi bondoki te toyebi ka bonzambe toyebi ka bonzambe awa eza ka na bonzambe nzamba bibilia ka toza ka na nzamba lola toaka na nzamba lola akufelanga kufela yo abimisaka moi mpona bato ya malamu mpona bato ya mabe mpe babeneficie melobi tovanda na mabe nzamba lola bitumba ministere nanga eseli lola Seja quebrado no nome de Jesus. Seja quebrado no nome de Jesus. Pacto satânico diabólico seja quebrado no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Zamba pambolo mamozo bondela malamu. Abençoe, mamãe, tá orando bem. Nalingi to bondela
os filhos de Deus nas mãos de Deus. Aleluia. Oremos em nome de Jesus. Clamamos a tua graça e tua vida Pai, guarda a igreja, casa do teu servo. Pai, guarda Deixa os teus filhos Pai, proteja os teus filhos para livramento, Senhor, dos teus filhos. Pai, todo plano do inimigo contra toda perseguição, Amém. Soit 5 minutes, il y a un bon de la pona, il y a un copé de bon de pour la samedi miracle. 5 minutos, ora para si e ora também para o sábado de milagres. To bon de lipe pour na groupe a woman en prayer. Oremos também para o grupo de mulheres de oração. 5 minutes, Alexandre me posa motema na yo. 5 minutos, mostra a Deus o desejo do teu coração. Samedi miracle na lobakeza slogan te. Sábado de milagre, eu digo que não é um slogan. Tokai témoignage assim on a vu ça lui. Papa la bangwa te kara ba belé mais jamais kutu. Ouvimos o testemunho da nossa irmã que disse que o pai vende terras, mas nunca pensou nos filhos. Mais na kati ya prière otozalaki dans 30 jours nzamba donc ba pesi ba belé. Tínhamos 30 dias. O pai decidiu deletar um terreno. Bato bazwa na mbongo mpona opesa papa la bango ba 12 000 ba 11 000 leki nazoka jaloux mais papa bango abina oteka te zwa. As pessoas vêm com dinheiro 12 000, 13 000 para dar terreno, mas a irmã estava com ciúmes. Nzambo asimbaka mitema. Esse Deus que segura corações. Asimba motema na ye. Segura o seu coração. Bondela para o projeto na eu 5 minutos da combona eu sina. Ora para o teu projeto também 5 minutos. Moto sala baso basa moto moto na yo nzambe basa moto karekanda shekarakaya inda marakanda skaraka babu yenda marakanda skaraba basa moto rakanda skerebo inda ramando skaraba boskandaraba inda ramando skorobo shikaraba yendere kamanda ramando skaraba inda ramando skaraba boskandaraba boshinderebo inda ramanda skarakaya basa moto faya rekaya mandoro karikanda skarakaya mandora baba karianda skarakando skarababa yenda rakando sotoro kondo shekerebe rikanda ramando skarakaya bebe rekanda karia maskara ronda rababa yenda maranda skoro kondo shikarababosa yenda marakanda rababoska rebe yenda marabando skorabababo yenda rakama mandoro boboska raba yende rekabababos Karababo Shinderebo Indaramando Skarakama Mandoro Bobo Shindaranda Skarababo Santerebo Ikarakama Mama Rebababo Yendere Kamaskarakayaba au nom de Jésus. Alléluia, Rabos Karabake Yandaraba.
Yenda maraba skarababusa karebeka. Mandarikanda skarabababusa. Inda rababus karababa. Au Santa Lola, merci. Au Santa Lola, merci. Rekanda. Karanda skaraba. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Santa Lola. Merci Seigneur. Randa skarakea. Oh sharabaka de baba. Uzamalam. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Lobby, toda na samedi miracle, 12h. Amanhã temos sábado de milagre ao meio-dia. É to Lukanzambe to lembate. Amém. Irmãs, vamos buscar Deus, não nos vamos cansar. Então kanga ya biso azate. Ninguém nos vai amarrar, não existe. Então telemela ya biso azate. Ninguém nos vai fechar, não existe. Amém. Yo mona nzambe. Você verá Deus. Amém. Alobi pona yo uma na opea na opesa ba nation. Aleluia. Para nós, mulheres de oração, nós vamos receber para dar a nação. Uza nzambe. Você é Deus. Zara toujours fidèle na makolo na ye. Seja sempre fiel nos seus pés. Ata mupepe ye koningana te. Aleluia. Mesmo que o vento venha, não te mexas. Ata mbonge ye obanga te. Mesmo que venha o vento, não te mexas. Azana kati ya bato wana. Eu no meio daquele barco. Só permite mbonge wana eza po telema. Deus permitiu que aquele vento viesse para que te levantasse. Alakisaka ye aza nzambe nyonso efukamelaka ye. Para que ele possa mostrar que ele é Deus, tudo tem que se render a ele. Bitumba edekurageaka yo te. Que as lutas não te desencorajam. Bitumba erevoltaka yo. Pardon? Bitumba fo erevoltaka yo. Que as lutas te façam revoltar. Bitumba fo esalaka olata colère sainte. Que as lutas te façam você se revestir da ira santa. Po telema obundolonga ngo. Para que você levante, orar e vencer. Alobi kobanga te. Ele disse, não temas. Nazana yo. Não tenhas medo, eu estou contigo. Alobi ba osala bino guerre. Ele disse, farão-vos guerra. Alors pourquoi ce guerre yo bandi ko paniquer? Porque que quando a guerra vem, você panica. Na bondelo fotanga a Bíblia minha. Eu te peço que leia muito a Bíblia. Amém. Alobi bien que bako sala bino guerre. Ele disse muito bem que vos farão guerra. Ils te feront la guerre. Eles te farão a guerra. Menasuka alobini. Est-ce que maman moko ayebi? Será que mamãe sabe? Bo completele ngai na langue nyonso tu. Completa toda a língua. Amém. Amen. Bakolonga te. Não vão vencer. Alobaki te ke o te guerre ezala te. Alobaki guerre koya me bakolonga te. Não, a guerra não vencerá. A guerra virá, mas não te vencerá. Amém. O que você está a temer? Oyebi pusoma David. Sabes do Salmo, os Salmos de David? Oya déclara bi, je vivrai, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Eu viverei, eu não morrerei, mas viverei. I will not die, I will live and I'll testify the goodness of the Lord. E eu testemunharei as boas-vindas de Deus. Kusomwane komama David na kati ya guerre azo déclarer I will not die. No meio da guerra, mas ele escreveu, eu não morrerei. I will live and I'll testify the goodness of the Lord. Eza na kati ya guerre. Testemunharei as boas-vindas de Deus. Azaki sio na nzambe ne na okufa te na oviva na otatola no meio da guerra, mas ele continuou firme e fiel nos olhos de Deus. Nakangi prière, mo santo aluna. Amém. Nzambo avandi likolo ya banzambe nyonso. Nzambo avandi likolo bisika bileki likolo na nyonso. Nzambo aza nzambe.
likolo eyebi oza nzambe. Digne, digne, le ciel dit que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Yoza nzambe, likolo eyebi yoza nzambe. Yoza nzambe, mabele lobi yoza nzambe. Aza nzambe likolo eyebi likolo eyebi aza nzambe. Mabele eyebi kaza nzambe. Nalinga nene mosazi moi yemba lobi, les marabouts savent que tu es digne. Digne, digne, les bandos qui savent que tu es digne. Il est digne, il restera digne. Azan zambe likola bitumba famille. Azan zambe likola bandoki ya famille na yo. Ya libanda ya kati azan zambe. Bonzambe na ye to tomboli na kati ya uma na opoya. Bonzambe na ye ezobatela yo pe libota na yo. Bonzambe na ye esala yo bolamu au nom de Jésus. Bonzambe na ye ebomba yo na butwa lelo mabe moko te komela yo. Olala na kimia. Bao bakomeka bakutala na ange oya telemi na epe na ye. Ndaku na yo epela moto. Yo silisi prière me bango bazo continuer koloka. Tika te moto na molimo santo etumba bango nom de Jésus. Zamba batela yo pe libota na yo. Amen. Também a tua família. Samedi a lobby ezala samedi a miracle pona yo. Amen. Amen. De milagre para si. Fongola Bíblia na yo to share the grace. Abra sua Bíblia, vamos partilhar a graça. O Salmo 23. Salmos 24, 23. Sorry. O Salmo 23, 6. To share the grace, please, Mother. Salmos 23, 6. Connect yourself. Esteja conectada. Malubezana nguya. Amém. A palavra tem poder. Tia Leo, mama Ana Leo. Oyo kende garçon na lobaka malubezana nguya. Lewaki. Alobi na lobi ka lokola G, mais comme la qui est réalité. Solo, yeah. Amen. Kende botala ngo mama na retinda ngo tala ngo. Eu vou reenviar o vídeo para vocês assistirem. On a ça connecté na bolo banyo surtout. Na lingi to share the grace. Conectado, não posso falar tudo. Oui, les bonnes langues nyo surtout font la Bible la langue na portugais, lingala, anglais, abre a tua Bíblia e vamos partilhar a graça em todas as línguas. Salmos 23, versículo 6, estás pronta? Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. The house of the Lord and His presence shall be my dwelling place. Amen. Yozovana la kata ndako na nzambe monguna okota te. Amém. Permanece na casa de Deus, o diabo não pode entrar. Nzamba batela biso tokutani lobi na 12h samedi miracle, 12h heure Angleterre, 7h bato Canada, États-Unis. Nos encontramos amanhã, o sábado do milagre, 12 horas hora da Inglaterra. Congo P 12h, Angola 12h. Amém. Nzamba pambela biso butu malamu. Nos abençoe. Bye bye ba mama. Amen. Amen. Bye bye. Nzamba pambola biso bandeko oyo tolandaki na nzela ya TikTok. Merci na Sister Talia. Nzamba pambola yo. Ndeko alingi kobondela na biso na nzela ya Zoom. Komelanga na connecté yo na nzela ya Zoom. Ndenge Sister na biso mo akomelaki biso. Pour les akomi membre na biso na nzela ya Zoom. Nzamba pambola biso butu malamu. Bandeko ya réseaux sociaux. Merci, bye bye.